من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، صلى الله على خاتم Minion sudah ada angkatan Minion. Jadi Minion ini bertanya-tanya siapa dia. Saya mulai dari ujung sana. Ini perkenalan. Ini pasti sudah dengar kata Fandi Mario. Dia, Siska, Ayah, Iyo, فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا Alhamdulillah tiap tahun selalu ada perkembangan Sarawak yang diraih. Untuk tiap tahun ini, alhamdulillah Pak Jokowi kemarin jadi peserta promosi. Karena alhamdulillah tahun 2025 Pak Jokowi juara 2 Indonesia Menari. Yang kemarin ternyata personilnya masih diundang untuk pembuatan video hari tari. Yang baru pulang dari YouTube angkat tangan. Selamat kalian terpilih. Yang diraih juga Gorontalo kemarin juga alhamdulillah berkat kenalan beberapa penari dari Gorontalo dan Pak Jokowi bisa mewakili Gorontalo nasional dalam berbagai event. Jadi itu salah satu pencapaian juga, dan relasi kita juga makin bertambah alhamdulillah. Yang saya harapkan semoga Pak Jokowi tetap bisa konsisten
mempertahankan kualitas, mempertahankan identitas kita agar bisa Pak Joge bertahan dan konsisten sampai dengan sekarang. Tepuk tangan dulu untuk Pak Joge. شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد صلى الله على محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد Nah, coba tahun berapa? Salah bulan. Sebutkan jumlah umurnya aku sama kita itu kalau dijumlahkan. Dari umur terangkat kalau dijumlahkan anak buah. Jilbab bengkok, jilbab viskos, jilbab bengkok. Kalau pertanyaan
Pertanyaan pertama, kalian mungkin lebih tahu jawabannya. Sebutkan 3 judul tari dan tahun berapa pertama kali live. Ini bang baru. Gimana dong? Bisa lupa nggak? Tahun berapa Bayangkari Bonebolango mengikuti lomba dan juara 1, dan siapa pelatihnya waktu itu lomba Bobo Bini? Pertanyaan kedua, siapa yang berlisensi? Bukan. Aku pernah keluar daerah berapa kali? Waktu itu aku terminal Sulawesi.
Kami dari Pajongge Dancer Gorontalo mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Pajongge Dancer Gorontalo, the art of movement.